Jedna kap prolivene krvi može da nas uvede u spiralu nasilja, Petković. Srbi na severu poštuju KFOR i EULEX, ali to nije njihov zadatak. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da srpski narod na severu Kosova poštuje međunarodne mirovne snage KFOR i misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX-a, ali da nije njihov zadatak da uklanjaju barikadu. Nemamo ništa protiv da oni budu na severu Kosova, oni treba da budu tu i da zaštite srpski narod. Oni nisu tu da uklanjaju barikade i dobra je izjava komandanta KFOR-a da to pitanje mora da se rešava dijalogom. Ništa na silu, ništa onako kako preti kosovski premijer Aljbin Kurti, rekao je Petković za televiziju Pink. Na najave kosovskih zvaničnika da će ukloniti barikade ukoliko to ne urade KFOR i EULEX, Petković kaže da Kurti ne treba da se igra sa srpskim glavama.